Lolu hambo lendvuna lifaka ekhatsi isigodi seGarden Route namasipala waseKapa kanti luyingcenye yelihlelo lwavelonke kubuka yonke imiklamo yetetindlu etifundzeni ikakhulukati kutfola tinkinga. This morning we started with an engagement with the mayors in the district together with the MEC where we looked at the performance and the areas of interventions that we'll need to focus on and what are the needs in the area of where we are currently. Umkhuhlane i-COVID-19 nalokunye lokufaka ekhatsi kutithathela umhlaba ngengani netiteleka kungenteka ukuthi kuluhambise kancane loluhlelo lokuniketwa kwetindlu kulesifundza kepha litiko lekuhlaliswa kwebantfu kulesifundza likhonile kuchubeka netinhlelo talo. Up until the end of December last year, and we talk about housing opportunities, which stop structures and service sites because we combine them, we count them together. We were in excess of 22,000 opportunities within that financial year. Labanye bantu bakulesigodi baniketwe ematayitela emakhaya abo lona lomduna loneminyaka lengemashumi lasithupha nesiphohlongo ukujabulele kuba ngumnikati wendlu. Ngiyajabulela indlu yami ngifisa ukuthi ngaba ukhona umuntu lengihlala naye njengoba ngihlala ngedwa. Ngiyambonga Simakadze ngitiva ngilenhlanhla. Lelithimba litawuphothula lomsebenzi kumasipala waseKapa kusasa lapho litawuvakashela khona imiklamo lembalwa.